Isikhona inyanga yodumo uDr Vula umavula kuvaliwe umzukulu kaGebeza ukhokho Vula kwamhlabelingana ngasesikoleni ezamazama usiza kulokho kulandelayo ukuhlola ukubethela umuzi uqinise nesibaya ukucupha umfazi ezewena wedwa noma indoda ukucupha ithuna ukubamba umthakathi ukuqinisa impahla yasekhaya ingalahleki ukuphuphisa imithi emibi ethunyelwa abathakathi ukukhuphula ibhizinisi lakho lendlondlobale ngamandla ukuthola isikhundla esingcono emsebenzini uhlushwa ikhanda elingapheli unenkinga yamagobongo isigcaba sokugembula ukulahla isilwane uqondisa umsamo otekile ukuvusa induku ulapha nenkinga yemizwa nezinyawo ungabathola abantwana kanti futhi khona nembiza kazifo zonke umnqamla juqu iklina ngaphakathi uyatholakala kule nombolo 072 43 12 139 siphinde inombolo 072 43 12 139 woza kuDr Vula uzothola ukusizakala. Bathukhumala umntungwa umbulazi umzilikazi kamashobane wena wadla umuntu womyenga ngendaba udonda impembe nesizulu Kulukuthi ukhalatha sengikhona sengiphakathi kuyona ichannel yakhe ehamba phambili inkezo mina ngimfeze kuNtuthu ngakhumalo bathi elasibona amagumede mhlethu mhlawumbe uthi usemusha la kanzo ucela ukuthi uqinisekise ukuthi uyasubscribe ungaphisakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bese uyangilandela ku Facebook @radio inkezo ZA bafethu Amanga basibheka lapha indaba ezihamba phambili lapha ngifuna sibheke ekudouble thinda lapha insizwe indlamlenze umfaka kuphungosa uKhuzani kanjalo lapha enontokazi uZimdolla uzokhumbuleka ukuthi uZimdolla uqokiwe lapha emncintisaneni abantu bekesifazane lapha ekuyibona basebenza ngokuzikhandla lapha uKhuzani uyaphumela obala lapha ngokuthi athathe isithombe sika Zimdolla iposter lapha isebenza woman bese inameke esithombeni sakhe la enameka ekhasini lakhe ku Facebook wasebhala ukuthi ngicela sonke esivotela umabuyelo usisi uMadola kuma award iwina indaba ezitha wasesho kanjalo lapha abantu babasebangena impela ba comment lapha basola ukuthi uKhuzani ucheme noZimdolla kanye lapha uyamnabekelisa bemningi phela imbono yahlukahlukene lapha ingena kule post lena abantu basho ukuthi babe nenganga abantu eculi bamaskandi abanomnethiwe lapha kuma sat makungani uKhuzani engabafisela lapha sibala lapha insizwa ogatsheni kanjalo noduma kahle kuthiwa kungani lapha uKhuzani engabafiseli abaculi asebenza kanye nawo lapha indeme nomculo kamaskandi ayoqoka lapha ukuthi akhuphule intokazi uZimdolla mhlawumbe usibona sisihle isenzo sikaKhuzani ukuthi mhlawumbe enameke lapha uZimdolla kube yena umuntu acela ukuthi bamvotele kulomkhakha aqokwe kuwo lapha kunokuthi mhlawumbe akhuphule ezinye insizwa lapha kumasatma okuyizona insizwa eqokiwe lapha ku best maskandi album mhlawumbe engakuthini kwakuphala ngalolu daba ahlala lapha comment section sidinge le ndaba ngaze kwethu zona ndaba ezihamba phambili kulesikhathi samanje ningakhohle ukucomment nokulike kanjalo futhi nokushare okuyikhona okukhulu kunakho konke bese ningilandela ku Facebook @radio inkezo ZA nibe nosuku lomnandi ngithanda kakhulu.